Vsak narod ima raziskovalce svojega izvora, se pravi ljudi, ki proučujejo kraje, imena, ulice in kar je še takega. Toponomastika. Tako, to so tako imenovani toponomasti, kot na priliko profesor dr. Gualtiero Marussi, prosim, z Tržaške ljudske univerze, oddelek Dopolavoro, ki je sicer slovenskega rodu, ampak kot sam pravi, ima zaradi zgodovinskih neprilik veliko problemov prav z materinščino. Zato nam boste seveda oprostili, če bo naš gost včasih malo nerazumljiv. No, ampak profesor, bi kar začela in predvsem s čim bi začela? Kaj predlagate? Predlagam praticamente, če smo že v Trstu, je vero, cominciamo da Trieste. Torej, s Trstom. Dobro, odkot, profesor, izvira ime Trieste? Allora, Trieste, zelo interessantno come domanda. Allora, in latinščina je bil Trst e bil Trgeste. No, to je znano, ja. E qua vi dico, no che piove sopra, praktično, che si reče, non dežuje gor. To je znano, ja. Però poi, ko so šli proč i latini, je vero, Latinci, ja. Je Trst bil strašno piccolo. Mejhen, ja. Mejhen, perché bili 2-3 kućice. 2-3 hiše. 2-3 hiše, ne? Pa je vero. Pravite vi. In takrat so prišli, vero, Istrijani de buje. In so okupacion te hiše. Torej so zasedli te 3 hiše. E prebivalci però originali de Trieste, iz Trsta, vero, ki so bili tudi vani samo 3, so vprašali Istrijane. In tle moram citirati te in originale. No, kar povejte. E noi, no? Che stiamo in sta casa. Torej, kot bi rekli, kaj lahko stanujemo, stojimo v tej hiši. E Istrijani so rispondirali, ja, in 3 ste. Aha, tako. Da v 3 lahko so. In no, ma problema è in 3 ste, per caso je passato mimo il raziskovalec, je vero, de toponomastika se ga notato 3 ste in tako Trieste. Je nastalo ime za Trieste. Dobro, profesor, kaj pa slovenska inačica za to mesto Trst, recimo? Allora, se spostiramo nel tempo, signum tempore, bi rekla, vero? Tempore mutanda. Dobro, gremo s časom nazaj, ja. Occupazione jugoslava de Trieste. No, mislite vi na osvoboditev Trsta, ne? Se reko, occupazione abbiamo, ne bomo dobro, pustimo to. Tako. Prvič in zgodovina je en Jugoslavan prišel na ta tla de Trieste. No, pustimo tudi to, gremo naprej. Ma je bil nikdaj prej, se ni znalo, da tam so Sloveni, perché non era niente. Se ni znalo. Anglo-amerikanci, je vero, so pravili Jugoslavanom tisti famozni 40 dni. Hello, Jugo, so jim rekli. First time and never more. Aha, se pravi, kar bi pomenilo po slovensko, kaj je oggi mai più. Prvič in zadnjič. Jugoslavani takrat so capirali. Niso razumeli tega, ja. So se slabo razumeli, no? E questo first time, so capirali za Trst. Aha. Tudi zato, ker je bila ena giornata di bora. Je bila burja. In tista burja se je pojela la F. Je pojedla F. Kako je pojedla F? Ne veste, da first se je slišalo Trst. Eko, zakaj v slovenščini Trieste Trst? Ne vem. Dobro, profesor, pustimo Trst, ki je pač mesto in so v njem živeli pripadniki tako enega kot drugega naroda. Trst, Trieste. Dobro, gremo naprej. Profesor, kaj pa bi rekel izvor imen naših vasine, ki pa so vendarle vedno bile slovenske? Un momento, tudi tle treba un minimo di clarezza. Allora, ena zelo interesantna primer je Katinara. Katinara, na obronku slovenskega ozemlja. Obronko e basta, non c'entra slovenskega ozemlja. Katinara. Nel 45. Katinara ni bila nič. Non era niente. Ni bilo nič, pravite. Un paio di sassi, kamne, una chiesa, je bila, kaj spadala se pod Devin,
Torej, ne taksis. Ja. Ker ni centralno paranet se svilen taksi driver. Dobro, profesor, ampak vrnimo se k izvoru imena Catinara. Ne? Catinara, kot so gli americani leta 45, è vero? Je tam živela na punca de poche parole, ma de sai fatti. Insomma, je bila ena, kako se reče in sloveno, ena težkoživka. Ena lahkoživka, mislite? Tipo cavana, insomma. Ena lahkoživka. Esattamente, bravo, molto perspicace. Lahkoživka. E si chiamava Caterina. Caterina. Esattamente. Caterina. Bastava un fischio, un zvižge, zašvižgal, che nekdo zvižgal in Caterina je prišla na okno. Ker je bila lahkoživka. Amerikani so bili v Trstu, takrat so pa snemali Triestine. Ja, in kaj? In so rekli, hello, Catherine. Hello, Catherine. In tisti hello, in Triestin voleva dire, ara Catherine. Kot bi rekli, glej, Catherine. Ecco, esattamente, ara Catherine, hello, Catherine. Hello, Catherine. Ma per una pronuncia, vi ricordo, per via della legge di toponomastica e di linguistica, è vero? Per Zaradi poi si sgovariava, no? Toponomastica sta barreli beseden. Ara Catherine in Catherine Ara. Dobro, profesor, kaj pa R v besedi Caterinara? R je perso nei secoli, se zgubil. In stara Catinara, bolj pozno Catinara. No, vse skupaj moram priznati, profesor, tako se mi zdi malo čudno. Ja, je tako. Ker to je tako, kot bi vi trdili, da nas Slovencev sploh nikoli ne bi bilo v teh krajih. Sbagliato. Sbagliato. Vidite, diskriminacija. Je en trg na piazza. En trg, razumemo. Che mi sta molto sul cuore. Che si dice danes Piazza dell'Unità d'Italia. Ah, Piazza dell'Unità, V Trstu. In to je tipicamente, vero, ena od redkih piaz, ki so di origine slava. No, profesor, jaz moram reči, da v tem resno dvomim, da bi ta trg bil slovenski, ker kolikor mi je znano, je prav ta trg vedno predstavljal italijanstvo, italofobstvo Trsta, ne? Capella, merč. Capella nazaj. Italijani so prišli poaljetle. Kako potem? Allora, nel 35-36, in piena libertà di espressione. No, čakajte, vi govorite o času fašizma. Appunto, in piena libertà di espressione. Dobro. Je prišel en krašovc, de nome Joško. Joško, en krašovc. Ki je imel zaprodate ena krava, ker tanto drugega kršolini ne aveva. No, pojdite dalje, ja. Verjetno, ko je krožil per Trste, je crkava, bi rekel, da vendar sta krava in na piazza de mercato na enem trgu. Torej, skušal prodati to kravo na eni tržnici, na enem trgu. Però che è più malo mona. Na enem sejmu. Zastopeš, che bo kmet, te capisci, zaronka, ne vero? Ni najdu tega trga. In kaj allora se je zgodilo? Io praso uno della milizia fascista, ne? Enega miličnika. Miličnika. Ja. Scusi signore, dove c'è quella piazza grande, dove che c'è anche grosse bestie? Je vprašal tega fašističnega policaja. Ne, ma che tisti trg, ki so zbrane tiste? Vse, ki je zbrana vsa živina. E milicija pravilno ga je poslala na komun. Na občino. Na občino, ne? E Joško se znajde na enem velikem piacu e siccome je videl, da tam ni nobene krave, ki bi se prodajalo, je rekel, ni ta. Se pravi, se je začudil, da ni to pravi trg. Per caso, si è passato di là uno studioso di lingua in si è napisao Unità. Unità. Joško je kvančal kanon, koronejo, in studioso na spomin na Joškota, ki so ga zaprli, ni mogel napisati Piazza Joško. Seveda, zaradi fašizma. Esattamente, in je napisal Piazza Unità. Razumem. Va ora in onda il corso di lingua slovena per gli italiani. C, Ž, Š, Č, Ž, Š, H, H, H. Abbiamo trasmesso il corso di lingua slovena per gli italiani.